siza kuwe baba wona emaqala ethu siza kuwe baba sithethele baba siza kuwe baba wona emaqala ethu siza kuwe baba sithethele baba. Siyayimisa Okay, nginibingelele babukeli emakhaya be-channel yemfana Joe. I-channel JM Manikela TV channel. Lapha kusestudio la JM recording studio. Ngila ku recorda khona tonke tingoma tebamile kuma-producer ko netami tingoma. Tendiwa ke la khaya JM recording studio. Ngikhombisa iclip nje ukuthi ngirecorda kanjani. This is a new song leyophuma na-2023. Futhi ke ngicalile manje ngenza ingoma letisha letitawuphuma 2023. Yabo ukuthi nje yonke into lekhalako la kule ngoma tami esikhathini lesiningi idlalwa ngimi, iphinza i-edithwe ngimi, ngipolish nje kahle. Studio sami sinayo yonke plug-in longayicabanga, sebenzisa iLogic, ngisebenzisa ama-plugs lamaningi aka-wave. So nalamanye ke lakakhona ungahlulekela wena nje kwenda lawo music, otherwise sisecopheleni lesetulo lama-software lengiwasebenzisako asebenziswa even overseas, labaningi basebenzisa wona. Futhi ingoma ungayenda noma yini loyifunayo, ungarekhoda noma ngangiluphi ihlobo lo-music lolicabangako. Nikusho-ke balaleli nebabukela emakhaya ukuthi siyabonga kakhulu sibaka JM Recording Studio ukuthi konke leni sisupporta kuko lesikwendako la khaya. Siyabona niyasilandzela i-channel yami ku-YouTube J.Manikela TV channel. So ngithola khona ku-YouTube ama-artist lamaningi kakhona lapho-ke lekarekhodela khaya uyawathola lapho, wathola boSithulele, wathola tingoma ta-KV Manikela, wathola netami tingena nga-J.Manikela. Futhi nawufika nje ku-YouTube uvele uklikhe lapho ubhale kulesondo lakho lapha usearch J.Manikela, kube sekukuvetela-ke yonke into lesiyirekhodile la khaya nalesi satawuyenda. Kusho ukuthi-ke siyanibonga kakhulu babukele emakhaya lokho ukuthi nisilandzele i-channel yami ngesikhathini lesiningi beyimaketha tingoma umusic. Kodwa nyalo sesinako nalinye iline lesibohla sisende ama-adverts, sende ama-story ukuze siwafake kula ma-channel ngoba siyabona anebalandzeli kakhulu. Mhlambe lapho last year sengithulele i-album lensha lethi ungangendluli Jesu. Le-album lena iyatholakala kuma-social media, but-ke kumele sikwazi babukele letinye tingoma adikho ku-YouTube. Naso ufuna la utatitsenga khona uthi download, ungena ngalo lona leli gama leli la J.Manikela. Ku-TikTok ungena ngamfana Joe. Ku-YouTube ungena nga J.Manikela TV channel. Ku-Facebook ungena nga JM Manikela. Lelo bese uya etitolo letitsengisa letingoma. Noma ke i-platform uqala nga-Apple Music, ute nga-Tune, nga-iTunes, ute nga-Spotify, ute Amazon Music. Sekuma nalamanye nje ema-channel lakhona lathengisa umusic. Noma ngawo overseas noma ngawo kuphi uyatithola tingoma tami letakhiwe la khaya. Senda i-gospel noma mina ngihlabela i-gospel. Bese kuthi umnathu KV Manikela ahlabele i-gospel lede ema-instrument. Le yami i-gospel inema-instrument ngokubona nje la tingoma ngitsinza lapha ukuthi kuyendeka la ngila ngitsinza khona umusic wami khona mangitsinza nje weva uthi hayi no uphekwa la khaya. Sengisho ukuthi-ke babukele emakhaya siyabonga kakhulu nisilandzele konke kula ma-platform la kathengisa umusic, nisichase. Esikhathini lesiningi bantu bachasa into lekhuluma emanga, bachase into lekhuluma ngekubulala abantu, bachasa into lengekho. Lokho kuyasilimata babukele emakhaya. Kufuna sifunza ukuthi the more sikhuthata kusupporta into lekhuluma kabi ngemuntu lomunye noma lekhuluma ihlamba. Bantu abethu bawucabanga ukuthi kuzube rich kumele utfuka umuntu ku social media. Lokho kuyasilimata kakhulu.
Indlela yoku-avoida lokho umuntu lothukako ku-TV asingamsupport ngoba the more simsupport labantwana lebakhulayo lama-2000 athi usukuze ube nemali kumele uthuka umuntu ku-TV. Lokho kungaba ingodi kakhulu esiveni, kungenta ukuthi sibe netinkinga kakhulu kubantu bethu. Umuntu lothukako asingamsupport sisive ngoba lokho sikhutsata kuganga kule youth. Umuntu lo nestori lesikahle asisilandzele lokhutsata impilo kubantu nenhlonipho, asiyilandzele lento leyo siyisupport. Labantwana batowathi sinawukhuluma lokuhle kubantu utaba nebalandzeli labaningi. Umuntu lesakakhuluma ngekubulala umuntu asingamsupport, asingayilandzeli ngoba sikhutsata kuganga, yabona. Kunebantu lebanemanga babukele emakhaya lokhana sibamaketha into lebati kahle ayikho lento ayendeki bayengasive silandzele into lengekho. Sona nebantu abethu sibantu abethu bacabanga ukuthi kuzube rich emhlabeni kumele wente lokubi. Umuntu lokhutsata kuthakaza asingammakethi kula ma-channel ethu. Umuntu lokhutsata kubulala abantu asingammakethi kula ma-channel. Asimakethe into leyakha lokutsite esiveni, leyakha ukuthi sikhone ukuchubeka siyembili sibantu siphile. Hayi lokhutsata inzondo lokho. Babukele emakhaya. Bantu lebathukako basonela abantu abethu la kuma-social media. Singayicetha ukuthi asingabalandzeli bantu labanjalo. Umuntu akathola imali ku-YouTube ngoba akhulume into leyakhako, hayi lothukela omunye, hayi lokhuluma tinhlamba into libheke eceleni. Lokho sibulala sive sakusasa. Abantu bethu batawufunza umkhubo lomubi. Mhlambe ngayivala lapho babukele emakhaya. Kunengi lesitakhuluma sifundisane kona sisabuka lama-social media lesibuka into letiningi. Lekuningi lokusakhako, kuningi futhi lokusimosha, kuningi futhi lokungasibulala balaleli emakhaya. Ngiyabonga lo mvalelisa ku J.Manikela. Amen.